Serbenani mga guys, okay pala nga bubuphi ke ngibona ya in OOTT ay content sa akin Selo Botanic Gardens Yo, what's up, Ay, bo! Supuzan Angaya ngiphuza mina manje. Tsamile. Angithandi mina ibhuthi afisa ukungcono. Sanibona kakhulu. Right, guys. Namahlelo. Olambile. Stairs. Stairs la. Ikhabethe la stairs. Ngibona singephi. Ooh, gorgeous, no. Thank you. Naphil. Khona don't qala manje nami ngizenza content creator yabo le ande ngithi hey yebo ngimfiba Bahlina abantu akumatsotsa akuma Yo guys Cheers net angithi Bengisuka la ngisengisuka la straight nje ngakancami angiphumuli angishintsha ngenzi lutho ngakancami Bengisuka nje la uma kwami la indlela ngikhomba kancane ngiyoshintsha lamasimbi hairstyle ngiyo-eda la amakinati inaliti nenduku yokhuni nelo extension yanki nesoft dread eyodwa bese ngiyapheka ukudla okunameva ne Nxasi Kuna ice cream of prayer. Yini le Yawazi ni box apha sihambe sosuka single. Sengena ngena utshwala lana Yini le Kuphi Hey, sorry, those are Thanana Ihlambi ithikithi nje akekho ngazi ukuthi uaccess angeni ngehlambi sithi khona lapha Smirnoff, Anakin. Oh Tell me a name. right Odela nje abantu abadala bangalesithinyo baba angithi la kuzolotsholwa mina kahle kahle uba umuntu wami black ne coffee phela nga icoffee elimnyama Yo guys kuzoba nice ungake nje esivela ngomshini la awunangoke lo muntu wa TikTok lo umnyama ngathi kinati lo excited umuntu hayi umuntu excited asekinati elincane animbuka umuntu ofika late. Nimbona asekinati elicale lezulu La masaji sakhona. Bonjalo amaphoyisa okay sibhamini Uba ukasona ka. buka intanga ubona intshebe Bahleli abantu bala. ngile ebotanic garden kule mpahla yalo ya black coffee noba Bolile nje. Ngaze naba. yeah ukhonsibalindi Balindele. Basabasenzi, yazi ngathi bona athi bethu abasenzi. bafana bebenyanyisa nimthuthele yembuzi Ngintshebe yembuzi liyaphi kami lizongiqama phela i-event yakho Mina intshwala sephumile manje system. Sengiyisobha so. angisobha nje mina ongiyi-high Yabona ke Bambara. intshwala. bambarami Ufake
ngiyacela. Wena OTD. Into ezenzayo. Ngaphila. Kalunga kodwa lokutshela kanti uyaphekwa yini lezi zinto njalo. Ngoma hanke asasibuka. Hey, ama-1K asikhomba ngamehlo ke la. Asikhomba anike namakhanda. Bo nje ba 500 cabanga. Ebagqokile abantu la kulo malume baswenkile baba. Malume baswenkile. Tshela mina. Obaba beni baswenkile la. Ngitshela. Ngicela babeni bebafonele baba beni baswenkile la. Zowashutha one by one. Umuntu akhomba ubaba wakhe khona ngisho noqonqo aba-adoptiwe oqonqo bakhona ubaba la ngitshela khona ubaba. Asa umuntu uma ngabe khona baba khongekho kubo mekhona umuntu baba khongekho kubo ase ngimsuthele la bakhona baba benu la ngitshela ngabona ngicela nje baphakamisa izandla badinga obaba babo no baba babaleka singabathola la waze bagcwale obaba hey sengibatholile baba babaleka bala cala phamisa izandla mina aduke lo baba bafethu sithole obaba manje iqombelisha sithole obaba ikamalayi ofuna baba wakhe ngicaphamisa isandla okay precious baba khonjani Unjani kanjani umuntu onjani personality yakhe ningangiqini afethu ningangiqini musa phela soshawa ke manje okay laba bafuna baba bami one side so qala ngoba ka Precious baba ko Precious comment ngibona la ugqoka izaza nelo ne old khaki ne Alice cela onobaba one Alice bandla aphamisa isandla kakhulu ugqoka izaza hayi nangu Ophila mbona angazoma uyena yini lo baba wakho nathi khona baba ngimbonayo futhi omunye ugqoke ulo usiyasebenza ngezansi ngaphezulu neGucci usiyasebenza neGucci uba unobaba ugqoka usiyasebenza neGucci izaza eminyama hayi ngiyambona usangibuka uzobe ekutshengisa alehlisa umoya khona ubaba la olokhu hlafuna ubala la ugqoka isikipha esimhlophe baba ka Eson baba kula baba lo Elisi baba ka Anurasli yini khona umunye ubaba la ngimbonayo bangathi usedekwe kakhulu yawa baba kabalo khona eqalazayo la sicauthi walaba onobaba babaleka khona lokho eqalaza la ugqoka isikipha esimnyama SPC singembona nayo uhleli noma nengane ezu2 ngase zina 12 Sankhulume fast bafethu khulumana ubaba benu la labo baba benu la bafethu ngitshela bukani babhemi labo ubaba benu bala imambesi kanti kwenzalani kanti Ukusithe ngetshwala bethu. Musumwe izinto wama live. Okay obaba benu ngenze njani cela ofuna ngimkhuluma nobaba ukuthi abuye ekhaya abebeka 500 oqedela iprocess 500 registration mina ngiyekhaya wow going home ufaka ihembe ngiyambona okabani Ay, aku. Masa shit njalo. Nada. Jirmara, anyabo baba benu. Nani kuyiphika yekodwa-ke emhlabeni nani kuphi ibhetri yaphela guys kumele ngini-drop because kumele ngifuqa content la yabo ngiphakela nina njalo ngiphekela nina umama oqotho ngihambile ngiphakela i-content ngihambile ngiphakela i-content ngumama oqotho kunini kodwa ngiyeni ngi-appreciate kuba social anxiety is dead. Social anxiety is defeated. Competent mode. So
What the fuck? Asomani. Just the I'm a